Official candidates of the Limgas de Pangasinan 2015 in their one sound, one product costume. Let us all give them a big, big hand. Limgas na San Nicolas. Mary Chris Joy Urtilias, Limgas na Bugalyon. Annabel Cruz, Santa Romana, Limgas na Lingayen. James Odin T. Espiritu, Limgas na Mangaldan.
Maria Yvonne Villas Salaksakan Papa, Limgas na Lingayen. Maria Isabella S. Domingo, Limgas na Siyudad na Ordaneta. Giselle Oliver Liena, Limgas na Mapandal. Mayan Billy Miluy, Limgas sa Siyudad na Dagupan. Christine Marie Lalata, Limgas na Manawag. Monica Tialabi at si kayo namin, Sherry Angeli Guzman, Limgas na Buzurubyo. Jubel Bailon Salvador, Limgas na Rosales. Juana Beso naman, Limgas na Manawag. Sir Soriano Espinosa, Limgas na Mangaldan. Oriel Kim Basali, Limgas na Siyudad na Ordaneta. Princess Lampitong Dakiwag, Limgas na Dasul. Kelly Casar ng Mergante, Limgas na Mga Tarab. Jasmine Posero, Limgas na Siyudad na Dagupan. Luisa Joy Bautista, Limgas na Binmalay. Mabel Osumo Pamiroyan, Limgas na Santa Barbara. Michelle Yvette de Guzman Coral, Limgas na Bugalion. Riza Beltran Diego, Limgas na Buyambang. Bianca Ann Viray Langsen, Limgas na Bugalyon. Berlin Pabana Aquino, Limgas na Lingayen. Si Trisha Jacinto, Limgas na Malasiking. Sarema Burgos, Limgas ng Aguilar. Ladies and gentlemen, your hosts this evening. Please welcome Mr. Nathaniel Daroy, GMA Kapuso star Miss Gina Hortaleza, and Miss Hazel Season.
ladies and gentlemen, how about another round of thunderous applause for our ladies?